Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe ya. Tekan tombol subscribe dan loncengnya gratis ya teman-teman. Babe, aku aus nih be. Minum dong be. Minum aus be, beliin minum be. Apa? Minum aus. Yaudah deh, bentar tunggu sini ya. Babe beli minuman dulu. Jangan kemana-mana, tunggu sini. Babe beli minuman dulu ya. Babe udah pulang. Nih minum, minumannya. Kamu mau teh poci atau teh botol? Aku mau THR. Kamu mau teh poci atau teh botol? Aku mau THR. Kamu mau teh poci atau teh botol? Kamu